ubuhanuzi bwasohoye ngira ngo twarabihanuye muri uku kwa gatanu tubwira Gato Rwasa ngo ahunge turamubwira ngo hunga ntiyabyumva turamubwira ngo sendi dede urupfu rwakunutseho bari kuguhiga turabivuga bamwe badutera amabuye turabivuga abandi ntibabyemera turabivuga abandi ntibabyumva ngira ngo rero uyu munsi wa none muri kubona ko ubuhanuzi bwasohoye tenyenya gato cyane nkwereka iyi video ya Evariste Ndayishimiye wumva ishavu n'umujinya w'umuranduranzuzi n'uburakare afitiye Agato Rwasa noneho umbwira icyo bihatse n'icyo byikoreye kandi ibi bibaye mu minsi 5 itambutse nubwo twebwe tubisohoye uyu munsi azohinduka iyumvira umuntu ajya kuvuga atabarundi ntibagi ibyabo iyumvira umuntu agenda kuvuga ngo amatora acungirwe n'abanyamahanga agakura ko gateka abene gihugu bamutoye none uwo muntu aracaserukira abene gihugu cyane abaserukira cyo byarantangaje cyane umuntu yitwa ko aserukira abene gihugu akavuga ati kuva mu Burundi intwaro ya demokrasi itegerezwa kuvaho amatora acungirwe n'abazungu bakavantara uwo muntu aracari yahejeje kwambura iteka abarundi byaraheze je mbere simbona ivyiwe ingere vyifashe ivyiwe rero ntawe bisa n'ivya leta kuko twarabonye yuko wewe akorera abandi ntazaharire kuko nikimenya amenya ntiyari kuvuga ngo amatora acungirwe n'abanyamahanga ntiyari kuvuga ngo leta isambuke haze leta afata kibanza ntiyari kuvuga ngo amategeko agenga ubutare n'agataka aje kwigirwa yarusha kandi ubwo butare n'agataka ari ivyo abarundi bonyene ivyo ni ivyemezo ntabesha vyerekana yuko umushinga bateka Rwasa atahasa sana na leta y'u Burundi iri kwikorera abene gihugu nibaza ko atashika asubira gutonda muri ya namashikiranganje nibaza ko atasubira none ntari muri leta ari mu bashinga amateka arashoboye kwivugira ivyo ashaka mugabo ikintu Rwasa yerekanye neza nuko yerekanye ko akoreshwa atari wakora si wakora arakoreshwa nikimenya amenya jeno cyambaze kibazo kuzana amategeko agenga ubutare n'agataka mu Burundi yarusha ico kintu ni cyagwasa murazi yuko nantaryo abakoroni kintu cyambere bashaka nitunga ry'u Burundi barariharaniye baremera bati nidufume twicana tumarana Burundi bupfe hako ubutare n'agataka buzoribwa n'abarundi hanyuma babonye ko abarundi rero bakanuye ubu ukazoza kabo babushize mu ntoki ituga ryabo ni ryabo ubu rero baca barondera babandi rero bamwe bakoresha baba PDC bamwe babagurano bakorera abazungu batigenda wewe ugira uku ngo reka ngo gende ngo bajya amategeko bagenga ubutare n'agataka ya ngira ngo bumvise nyene cyubahiro Sebarundi ishava afite Satani ntiyigenza agira icyo agendaho ariko ntabwo ubu tuvugana Agato Rwasa nje ndi umuhanuzi kandi nzi neza ko Imana iri muri jye ntabwo ijya ruswa ntigitiranya n'amazina nushaka wiyiriza ubusa n'abagukunda bagusengera akanagahonjo akanakamenyetso uru rupfu rwanutse amaboko ari kuguhiga imbaraga ziri kukurondeza uhoraho atakunyegeje Imana ikitamuruye ntabwo Imana ivuga ikintu nabonye hari bamwe bambwiye ngo bisohoye nta n'ukwezi gushize ngo bisohoye muri uku ngo byavuzwe mu kwa gatanu bisohoye mu kwa gatanu mu busanzwe Bibiliya ngo bishobokera bizera niba duhanuye ikintu muri uku kwezi n'ubu narabibabwiye uko kwa gatandatu tuzasenga kwa karindwi dusenge ukwa munani dusenge ibyifuzo dufitemaho wowe bamaso we dutangirana amateraniro tukayarangiza n'icyifuzo n'ubwo utakimbwira gishyire ku mutima marayika ejo tariki ya mbere twatangiranye nawe namuragije uru rugendo rw'aya mezi 3 ku Mbabazi TV gatatu iyi famiye uyu muryango ubu butumwa bwiza nyuza hano nabizinduguta ubu butumwa bwiza nyuza hano bwa buri segonda bwa buri munsi ntabwo byakijyana hagiye kuba kandi dukurikiye arwaye azakira ubu n'ubuhanuzi
tugiye kubamo gusa. Ubu ndimo ndishyuza amezi maze sengera abantu, mvuga ijambo, mpanura mu izina rya Yesu Kristo. Niba wizera rero, ndagushimiye iyo utangirana natwe usozanye natwe, kandi ukande subscribe, ukore like, ndetse nubona ari ngombwa ugishayiringe bagenzi bawe. Haleluya. Imana yavuganye natwe, ntiyitiranya amazina, ntiryarya, ntibeshya. Iratubwira ngo Agathon nahungire mu Bwongereza, urupfu ruri kumuhiga. Ngira ngo abo twabanye muri video zitambutse narabibabwiye muri video, nuza gusuzuma urabona hari ikiganiro, nushaka ubudusuye ari ubwa mbere ubona ikiganiro yanditse ngo Agathon yahunze. Nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo nkubwire ko ubu tuvugana, aka kanya tuvugana, niba wowe waravunaguriye ibiti mu matwi, hakaba nta n'amasengesho kwiriza ibintu ni bibiri, Agathon ibi bitubi wiri, ibintu ni bibiri, urahunga cyangwa usenga, aruta ayo ndayishimiye asenga. Ubwo ugira amavuta aruta amafaranga ye, ugira imbaraga z'Imana ziruta intwaro, ziruta n'ubushobozi, kuko hari amasengesho umuntu asenga akaba ari level hejuru, akaba ari amasengesho ari hejuru y'ibyo byose. Aho rwose nta kibazo, kandi natwe turanagusengera. Ariko twibaze, kubera iki abantu ibintu birinda bibasohoraho? Nk'ubu ngubu upfuye urabuhombeje umugore wawe, uhombeje abana bawe, uhombeje n'igihugu cyinjire mu muvumo, kuko amaraso yawe naseseka i Bujumbura muzaba mwanduje umurwa w'Imana. Naseseka mu ntara aho bazagutegera misile cyangwa grenade, kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni igihombo, nta nyungu irimo, nta nubwo ngewe njya nishimira ko nahanura ikintu kibi kigasohora. Shimishijwe no guhanura ibyiza bigasohora, ariko umuntu uhanura ibibi bigasohora, ngira ngo nibyo pe byamamaza izina ry'Imana, bihesha Imana icyubahiro, ariko nta muntu wanezezwa nuko ibibi bisohoye, kuko uhanuriye umuntu gupfa arapfuye. Si inka ngo urajye inyama, si duhaze imbibi ngo ndarima ngo aho yarimaga, ntidusangiye n'akazi ngo ibiro bye barabimpa musimbure muri office, jamais. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, icyumva ni ikibwirwa ngo kandi ikibwirwa ni ikireba. Ubuhanuzi mu bwitondere, ibintu byo kwiyamamaza nushaka ubyihorera, ibintu bya politike nushaka ububiretse. Narababwiye ngo n'uyu mupapa witwa Alain Guillaume, kuba ari muri gereza ni Yesu wenyine wamujyanyeyo kugira ngo amurokore. Aba yarishwe, kandi ntimugire ngo mwicwa n'umuntu, mwicwa n'abadayimoni, kuko Satani niyo ifitiye umujinya igihugu, rifitiye ishyari igihugu, kandi niyo iba ari iyo mibare abantu kuko bafite inda nini muri CNDD-FDD, bakaba bafite ubwoba bw'ingoma bashobora gutakaza. Ntabwo bazi uri bubanyaga ingoma. Nanjye ubu ngubu iyo bambonye bahita bambwira ati ni Kagame wamutumye, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ararengana. Ntabwo urwo rwego ruriho rwo ufite igihe cyo kudushakira inyungu mu Rwanda no kuduhigira umugisha, kandi Imana imuha amahoro n'umugisha. Ndamukunda cyane, ndamushyigikiye mu izina rya Yesu. U Rwanda aho rugeze, Imana imukoresheje ibimenyetso n'ibitangaza twumeza. Rero n'ubu harimo abandeba bagahita bavuga ngo ni u Rwanda rwamutumye, ngo yarariye akantu. Ubuhanuzi buzagusohoraho uri muri yarariye akantu. Ubuhanuzi buzabasohoraho uri muri yarariye akantu. Nabaya mu Burundi mba no mu Rwanda, ahandi ho si ngombwa ko havuga, ariko mwese turaziranye. Imana yacu ni imwe. N'abadayimoni buriya ryangombe na kiranga ni bamwe, ni intandara murazisangira, nta signification, ni bimwe birasa, ariko Imana ibabarinde byose mu izina rya Yesu Kristo. Ngarutse hano rero kukubwira iki? Agathon.
muri documentation hariyo umugambi wo kugambanira Agathon-Rwasa. Ndabyemanga kwa Ndayishimiye hariyo umugambi wo kugambanira Agathon-Rwasa. Isaha ku isaha uranyuruzwa. Narabibabwiye ngo imodoka zizabata munsi y'ibarabara. Inyungu urondera n'ibindi ukurikiranye nudatenyenya ngo ugende gake, ubuhanuzi bugusohoyeho. Kandi sinishimiye kuhagarara ku mpanda bari kugushyingura ngo mbariho mpanura, mbariho mvugishwa, mbariho nerekwa. Oya, Bibiliya ivuga ngo nta kizaba itatubwiye. Kuki buno udatega amatwi ngo wumve icyo Imana ivuga ku buzima bwawe, uhungisha agatwe kawe mutegereje kwicwa? Tubivuga ati aba ni abanyabinyoma, tubivuga uti aba baratamitswe. Imana irinda ijambo yavuze ikarikurikirana imyaka 1000 n'igihumbi ikarisohoza. Agathon-Rwasa niba ukunda umugore wawe, ukaba ukunda abana bawe, ibyo kuyobora igihugu byihoze, nta makuru na make afite ko Agathon-Rwasa ari butwara u Burundi. Kandi bari kukwikanga, ariko jye ntayerekwa afite ya Agathon-Rwasa ari perezida. Amahirwe wari uyafite imbere, wari unayafite ubu rero hari undi perezida wavuye ku ishuri Imana yabahaye yazanye. Kandi uwo nta muntu umurwanya, nta muntu umusunika, nta umubwira ngo higama, ntabwo bari buve ngo barabanza baguhemo manda 2 ngo 3. Ibyo cyakora Imana nibiguha sava. Ariko jye mu makuru ufite hagiye kwima Dawidi. Inzira zikigendwa kibwirwa n'icyumva, cyerekwa n'ikiri kureba. Inzira zikigendwa va muri CNDD-FDD. Burundi bwose ni CNDD. Ntaho kwihisha, ntaho guhungira. Va ku giti dore umuntu. Urupfu bari kuguhigisha, ubwo uzi ko bazagufunga bikarangiriraho. Ubu ndetse nuko twatangiye kurutera amabuye no kumena amabanga, bino Evariste ari bubyumve, bino abaministiri barabyumva, abajenerali bakabyumva, abakoloneli bakabyumva, abamajoro bakabyumva, ndetse n'ababicanyi bakabyumva, ndetse n'uwari kuzakoreshwa akabyumva. Nari nabibabwiye nti ubu dutambukije ubutumwa uri bubwumve. Ejo baguha amafaranga bati mumuraseho misire, byitwe ko ari Red Tabara yamwishe. Ubu uzamwica rwose, muvuge muti Red Tabara niyo yarashe igaba igitero ku modoka y'umushinga amateka Agathon-Rwasa ari kujya gutonda muri ofisi. Nagira ngo kumenyeshe nkubwire ko muntu wumva ukarenga ku cyo wumvise ukagikora sakireregwe. Kazi yake cyo nzi cyo Imana izahora inzigo abanzi bayo. Uyu munsi wa none nasaba guverinoma CNDD-FDD nyene cyubahiro Sebarundi, nje nkwisabiye nk'umukozi Imana Profete Marite, nkwisabiye rwose, nkwisabiye kandi ndazi ko mu bintu kurikira unumva imbuga nkoranyambaga urazikurikira vraiment. Tureke ibya Satobi, tureke ibya Mukombozi, tureke ibi bintu byose ndi kubona ku mbuga ngurukana bumenyi ngo Bugande banze gusuhuzanya, Museveni yanze kugusuhuza. Ibyo byose tubyihoze, reka nje nkwisabira wigira umurundi wongera kwemerera ko yicwa wabimenye cyangwa wamubonye. Higa Imana ntiyaguhaye amaboko yo kwica, guha amaboko yo gukiza. Perezida ahabwa umugisha wo gukiza, ntabwo ahabwa umugisha wo kwica. Perezida ni umubyeyi, agomba guhana akanakosora. Ariko ishavu nk'iri, umujinya nk'uyu, ngo nge simbyumva, ukaraka kuriya yakoze ibidakwiye. Hari amategeko menshi y'igihugu cy'u Burundi wakabaye uvuga uti nibagushyira imbere y'ubutabera. Ariko ikinyoma kigahagarara. Ngira ngo ubu butare no kuvuga ngo amatora azaba atarimwo umucyo n'ukuri, ibyo bintu ntimwabipfa kuko asanzwe ari opposite kuri wowe. Ibyo bintu ntimwabipfa, ntibyagushavujuku, uretse ko ukunda guhita uvugira hejuru
hita ugira vuba vuba ibintu byose ukabihita ubirekura uko ubyumva, ariko umva uko Imana ivugana nawe nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye, umva uko Imana ivugana nawe ingoma iminsi uyisigayeho yibarire ku ntoki, iminsi ushigaje gutwara Uburundi yibarire ku ntoki, nawe manda yaheze. Kandi ntabwo ndi kubarira iki kiringo ngo nyuma y'imyaka 2 deza ngo uziyamamaza ngo uzashyiraho uyu n'uyu, oya, nawe ingoma yaheze. Kanze tukubwira ukwezi n'umunsi n'umwaka, wagize ngo se duhanura ibyo tutabwiwe cyangwa tuteretswe, oya. Niba mu Burundi hari abanyempembu benshi, hari n'abahanuzi benshi, uzasenga Imana wiyiriza ubusa. Imana nikubwira ngo Marite hano si views nta madisi mugira, YouTube nticuruza mu Burundi, oya. YouTube iri muri Kenya, ikaba no mu Bugande no mu Rwanda ntayihaba. Ubwo rero niba yo madisi kereka niba yarayagezemo iri joro cyangwa akaza ntabizi simbimenye, ntayahaba. Ni gute wambwira reka ndaje ngo uhanurire nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, kandi nzi neza na nimero ndazishyiraho, nunampamagara nzakubwira ukuri kw'Imana, nzakubwira ukuri kw'Imana kandi nzanakugirira ibanga. Ntabwo navuga ngo ibyo tuvuganye ngo ndahita mbizana muri social media, ibiri ngombwa byahaze, bitari ngombwa jamais. Ni gute ushobora kumbwira ngo perezida w'igihugu, nkuko wabibonye kuri iyi foto, perezida w'igihugu wayobora manda hafi 2 utarigurira indege, uberera ikora, amabuye agurishwa, mbese activite zose z'igihugu nta nimwe ivuyemo, kuko abakora ijoro mu Burundi barakora n'abakora amanywa bagakora, imipaka yose irakinguye, ari mu kirere, ariyo mu butaka, ariyo mu mazi, amahera yinjirira hose. Nyakubahwa nyene cyubahiro, niki kibura ngo wigurire indege? Ntubona ko aha harimo pena kabaza? Nukuvuga rero burya Imana yakwimye ikiganza kwima kuboko, kubera iki gitoro gihaye madamu wawe Angela Ndayishimiye, ko ari ukidandaza bikananirana. Ubwo ntubona ko harimo akantu Imana iba yakugwanyije? Hagira ngo amatwi arimo, niba ngo bigenda gute? Ni gute ushobora gufata igihugu ifumbire ikabura? Tanzania muri inshuti hari y'icyama kandi yifitiye ifumbire, Kenya ifite ifumbire, u Rwanda rufite ifumbire, u Burundi nibwo bwarobanuwe buburi ifumbire, na Kongo ifite ifumbire n'ibitoro. Uyu munsi wa none rero nyene cyubahiro Sebarundi, umva ngo hanurire, marayika yagukuye ku ngoma, Imana yagukuye ku ngoma. Imana ishaka kugusimbuza undi muntu ugiye gukoreshwa ibyo byose. Ntabwo wowe buri Imana ntabwo iri bugusubiza inyuma ngo igusenye ishyiremo utundi tunyangingo udafite. Imana ntabwo iri bwongere ngo igusenye iguhe ubundi bwenge utafite cyangwa iguha amashuri udafise. Ibyo ufite nibyo, kandi ibyo watanze nibyo, kandi ibyo ushoboye nibyo. Niba bikugayire cyangwa se niba nabigushimire bivana n'umuntu, ariko ubu tuvugana urwego rw'ibintu byawe byose Imana yabishyizeho iherezo. Mu ijuru byararangiye kubwo Imana yabwiye Sawuli ngo Dawidi agiye kugusimbura, byo byaranatebye. Ibyawe ntibiteba, jye simpamagara muri nzara, nta nubwo mpanura muri nzara, sinavuga muri nzara, oya, igihe ni iki. Cyakora nanone Sebarundi, ujya uhagarara kuri stage ukavuga uti Burundi bwifashe, Burundi buteye imbere, ukavuga n'imyaka 40-50, iryo hishurirwa ryo niryo Burundi buteye imbere. Icyo rwose ntiwavangiwe,
Uburundi bwifashe, icyo ntiwavangiwe, ariko si wowe nanone ugiye kubikoreshwa. Nibura iyo uza gushobora kwa kadara n'ibi bibazo Nkurunziza yasizemo by'imigumuko, koko si kuri manda yawe, izi mpunzi ukazegeranya ugashobora kuzicyura. Byari bifite uruhengekero, byaranze rero. Je rero nguhanuriye, iwawe hari ikigeragezo, mu nzu mu rugo rwawe hari ikigeragezo, ikigeragezo ariko kitarakageragezo. Iwawe hari ikigeragezo kitarakageragezo, Imana yambwiye izazana mu rugo rwawe. Ubuhanuzi bwose mubona kuri iyi cano buzasohora. None se wagize ngo twihamagaye turitoranya, twihindura intumwa, twisukaho amavuta? Oya, ahubwo ikintu kimwe naguhamiriza, uwaduhamagaye n'uwo kwizerwa no kwiringirwa agiye gukora ibitangaza. Wowe rero Reverend Kuriyo n'abadede, ni wowe perezida wa nyuma muri CNDD-FDD, kandi nanone urantunga. Sindi Mana Nyagasani, harimo abantu bitwaza ibintu by'amoko, ibintu by'ibihugu, ibintu by'abanyepolitike. Je rwose ibyo bintu ntaho mpuriye nabyo, ndiseguye ciye bugufi, ntaho mpuriye nabyo. Nari ngarutse kwibwirira Mutama Agatorwasa, we nta nubwo tuziranye cyane, ariko 2015 ndumva hari ahantu hamwe namubonye, nubwo tutasuhukanyije, ariko kumwe ufata ahantu agafanta mwagiye kuganira, hari ahantu hamwe nzi namubonye do passage gusa. Umuntu twari kumwe arambwira ati dore Mutama Agatorwasa, ibyo gusa. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umwanya n'akanya Bibiliya ivuga ngo nta kizaba ntababwiye. Rwasa Agatorwasa, va ku giti dore umuntu. Koko ibizanye Imana ikarinda ikuburira, umvira mwuka we, ibindi ntumbaza. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Ubutumwa mfite nguzaniye nuko muri uku kwa gatandatu urambura amaboko yo kwakira, marayika akuzaniye isezerano. Mu masezerano ufite muri uku kwa gatandatu hari isezerano rigomba gusohora. Uko nukuri nk'umuhanuzi ndabyemeje. Ube wararihawe mu nzozi, ubwo simbwirije, ahubwo nge ndi kukubwira icyo Imana yanyeretse. Narabibabwiye ko mu kwa gatandatu b'amaso ari bugabane. Ube warabyumvise mu ijwi cyangwa mu ijambo, muri uku kwa gatandatu akira igitangaza. Jewe ntaguhaye, ariko Imana yampamagaye gukorere igitangaza. Cyakora Yesu aguhe n'amaso yo kuzakibona. Hari igihe Yesu aza abantu bakaba batamubonye ko yaje, hari igihe Eliya aza abantu ntibamubone ko yaje, nk'uko Bibiliya ibivuga. Ariko ukwa gatandatu nunarangara, ukwa karindwi b'amaso wakira igitangaza. Uko niko Uhoraho je yavuganye nanjye. Ukwa karindwi nurangara, ube maso mu k'umunani, nibirenga mu kwa munani tuzabaha ikindi cyegeranyo marayika azaba yaduhaye. Kandi icyo nindakuka nindabanduka. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo iby'Imana yavuze no kubikora izabikora, kandi niyo kwizerwa no kwiringirwa. Uhoraho je yantegetse amasengesho, turi gusengera igihugu cy'u Burundi, Afrika, u Rwanda, Burkina Faso.
nawe rero ukunda abaperezida bacu ugakunda Afurika, mu izina rya Yesu Kristo, marayika ushinzwe gusubiza inyuma abakoroni ndetse no gusenya imbaraga za Antikristo n'iza Illuminati ndetse n'iza Freemason, byose abitsinde mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ntabwo nzi igeragezwa ufite, sinzi igisata ubana nacyo cy'umubabaro n'agahinda ufite, sinzi naho umutima wawe uri guhwemekera, sinzi n'intambara uri kurwana nazo, ariko Imana irazizi. Sinzi koko icyo nzi ni uko Imana igiye umuhamagaro wo gusenga. Ngira ngo kandi n'ubu turakomeje. Bandana, senga, ntacyo uzabura, senga. Yesu nashimwe cyane. Ngira ngo uyu munsi navuganye ijwi rituje yitonze, nabisabye Imana kugira ngo ukwa gatandatu tugutangire neza, utambwira ngo nge ntabyo numvise, kuko harimo ababa batasobanukiwe neza nk'abaswahili cyane. Hari abantu bo mu Buyenzi mujya munyandikira, ndetse n'abandi bantu bo mu Kanyosha no kumutakura na Kinama na Kibitoki mukoresha ururimi rw'igiswahili. Mvuze rero mu ijwi rituje kugira ngo umuntu wese abashe kumva icyo ndi kumvikanisha. Ba maso muri aya mezi atatu mu butatu butagatifu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, kandi Yesu Kristo, marayika ushinzwe Aziya, marayika ushinzwe kontine y'Uburayi, Amerika na Afurika, imigabane 5 igize isi, aho Yesu akwereka aho kurobera uri butere indobane n'ubuzima. Haleluya. Uhoraho abampera umugisha. Ndagushimiye Mwami Yesu, turi mu mezi atatu y'umugisha yo gusenga no gusengeranira, ndetse turagushimiye ko ibuye ryagaragara ritica isuka, ukize Rwasa, utabara Afurika, Uburundi, Burkina Faso n'u Rwanda. Mwami Yesu, tubibanje imbere, ngaho twereka ukuboko kwawe, n'abandi na Kongo, ibi bihugu byose ubiha amahoro Mwami. Ndagushimiye rero wowe utangirana natwe iteraniro ukarirangizanya natwe, uduha umugisha wo kwera no kwezwa no gutungana imbere yawe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mugire umugisha n'ibihe byiza. Ciao ciao. Shalom shalom. Uhoraho arabakunda kandi nanjye ndabakunda. Dusengeranire, nanjye musengere. Harimo igihe senga ukongeye mukanyihorera, nagiyewe rwose naomba uniombeye katika jina la Yesu Kristo.